ħanipruva hawnhekk. Jien se nista'. Ħanċemper jien. Tistgħu. Hello? Qed tarfuna? Min fejn aħna? Min xarabank, intom x'għedin taraw? Imma rrid nara jiena ta' nista' nidħol? Mela, ejja warajja. Hawnhekk sorpriżi li qed tarawna. Ejwa, xarabank kemm hu? Kontu qed taraw xarabank? Iva. Kont qed tistenna għala xa. Hello! Hello, Iva. Inti x'ismek? Georgette. Georgette, hello, Stelina. Mela, laqgħet tara xarabank. Jiena di sorpriża sabiħ ħafna lik. Georgette, vera qed tiġri dil-ħaġa, Għaxet tarak ix-xukjata ħafna. Mela, ħanejlek dibis. Jiena sejra ma' grupp ta' nies ġewwa Livigno f'Jannar. Inti qatt rajtni meta nitla' Livigno. Ma konna tilajna grupp sieħ, issa taqdu grupp ieħor. Sewwa, u xi ħadd minn ġodin id-dar. Huwa persuna fortunata ħafna għax hekk intom jogħġobkom tiġu miegħi. Ħadd tiġu miegħi ġewwa Livigno. Meta se nkun qegħdin hemmhekk nagħmlu kif nagħmlu dejjem. Ħanalmukom tiskijaw xi ftit, nitilgħu fuq il-muntanja, mor niklu xi klavera tajba x'hemmhekk għandhom li tħabbarra minn hawn. Għandhom ħafna attivitajiet wieħed jista' jagħmel bħal it-tires, nitilgħu bil-slajdaw bit-tires, imorru bil-jet bikes, imorru bil-go-karts, ħafna 4 tim ġewwa Livigno li ma tinsihom qatt. Issa qabel ma naraw kux se tiġi, għandna ġiex affarijiet li trid tagħmilna. Trid tirrispondina mistoqsija sempliċi ħafna. Li Melini ħatejdlek hi. Inti tixtieq tmur l-ewwel nies Livigno? Kieku. Mela titaqta l-mistoqsija. A, B jew C. Wieħed minnhom. Isa. B, il-B, mela jana naraw Melini. Stenna, battit C. Bittikka, mela. Mela, li mu l-aktar sport prattikat f'Livigno. Fix-xitwa. Fix-xitwa. L-skiing, iċ-ċiklizmu jew l-awm? L-skiing! Mela, biċċa żgħir oħra mela, stenna naqra ħniġilaw jiena. Kalla, mela. Issa flimkien. 1, 2, 3. Xarabank! Owejo!